ikibazwaga n'abakunzi b'umupira w'amaguru bagiraga bati ese koko iyi niyo kipe igiye guhagarika ubushongore n'ubukaka bwa Rayon Sport cyangwa igiye kubirya kuko ikipe ya Matara United yari yabiriye. Icyo n'ubundi abakunzi ba Rayon Sport bari biteze kwari ukongera kubona impinduka mu bakinnyi bayo banza mu kibuga 11 nk'uko byari byagenze kuri Matara United. Rayon Sport yari yakira ikipe ya Al Ahly Wadi Madani yo muri Sudani nayo yaje mu Rwanda kwitegura imikino ya CAF Confederation Cup, biriko iyi kipe yari imaze no gukina umukino wa gicuti hano mu Rwanda yatsinzemo ikipe ya Gora Football Club ibitego biri ku busa. Uyu mukino wakinwe kuri wa gatatu ku isi saa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Ku munota wa gatatu Boris Gibeni wa Rayon Sport yashoboraga gufungura amazamu ariko apfusha ubusa amahirwe yarabonye. Ku munota wa 10 Al Ahly Wadi Madani yari ibonye uburyo ku mpira waruhawe na Ibrahim Kamara ariko birangira umunyezamu wa Rayon Sport Dande Junior atabaye mpira ukuraho. Uko iminota yagendaga nereka ikipe yo muri Sudani injiraga mu mukino ndetse itangira no kuyiharira binyuze mu guhererekanya cyane umupira mu kibuga mwagati. Ku munota wa 41 Kameni Junior yafunguye amazamu akoresheje umutwe ku mpira yarahawe na Muderi Akbal nawe akudepoza neza mu rushundura. Uyu Muderi Akbal akaba ukomeje kwigana imitima y'abariyo. Nyuma yaho igitego kimaze kuboneka abakunzi ba Rayon Sport babwiye abakinnyi bayo ko bakeneye ibindi bitego ngo bakomeze batanga ubutumwa kuri mukeba wabo. Igice cya mbere cyaranye ikipe ya Rayon Sport hejuru maze kirangira iri imbere n'igitego kimwe ku busa. Mu gice cya kabiri umutozo wa Rayon Sport Haringingo Francis Christian yaje gukora impinduka mu kibuga havamo Nshimiyimana Fabrice, Nisingizwe Christian, Boris Gibeni, Atisokojo na Issa Djiba. Yajyamo Tony Kitoga, Tambwe Guruwari, Hakizimana Zuberi, Ganijuru Eri na Moza Danieli. Murera yashatse igitego cya kabiri ubundi ikibona ku minota 50 cyatsinzwe na Kameni Junior ku mpira wa myugara w'ikipe Al Ahly batakaje awinjana mu rubuga rw'amahina atarinjamo neza atera shot rikomeye ari umunyezamu maze igitego cya kabiri cya Rayon Sport kiba kiranyoye. Abariyo nabo so kwishima yewe bajya mu bicu. Ku munota 63 Emad Sra Arsini yatsinze igitego cya mbere cya Ahly Sport Club. Wadi Madani kuri kufura yateye umupira urukira mu rushundura. Umukino warangiye Rayon Sport itsinze ikipe ya Al Ahly Sport Club Wadi Madani bitegura kuri kimwe. Umukino wa 9 ikipe yambara ubururu n'umweru itsinze yikurikiranya. Iyi Al Ahly nayo izakina imikino ya CAF Confederation Cup yarushijwe cyane mu kibuga mwagati ndetse uretse igitego yabonye nta bundi buryo bufatika yabonye imbere y'izamu ry'ikipe ya Rayon Sport, ari nako abakunzi ba Rayon Sport batanga ubutumwa kuba bazahura mu minsi iri imbere. Ntabwo agahinda n'umubabaro gahora yiteka, igihe cyo kurira kibaho, ariko nanone buriya kugira ngo banze guseka uzababare nyuma abanza umubabaro ugasoreza ku byishimo. Kubera ko nk'urugero buriya nk'umuntu wirwanyeho akazamuka bigoranye ukazamuka ucuruza bwende, example nkanjye nka Ferdinand Umurege. Rayon Sport tarago imazemo imyaka irenga 7 abafana babyitwayemo neza n'abantu bo gushimira, ariko nyuma y'icuraburindi umucyo waramuritse. Nizere ko Imana yo mu ijuru yabonye amarira twari tumaranye imyaka 6 izaturinde inzira yose yatuma twongera gusura mu gahinda n'umubabaro. Niyo waji Burayi ugahamagara ikipe nka Barcelona ngo ngwino na Rayon Sport bitunguranye bro yaza yikanga, ari nawe uri Real cyangwa uri Arsenal watwaye Carabao rirarushanwa hariya wakikanga guhurana n'ikipe nka Res Meya Abudara afata ikipe dusubiza ikipe Nyanza yatwaye igikombe cya champion, yongeye gufata ikipe gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ngewe nza muri stade hano nabwiye President wa Republika aprimeze usimbuto 5 nabwiye President wa Republika y'u Rwanda twebwe abariyo abafana wa Sport abakunzi tafere Sport abakinyi ntabuza gutenguha. Ku mutozo wa Rayon Sport hari ingingo ngo ku bantu bibeshya ko Rayon Sport yamaze kubona 11 abanza mu kibuga n'abasimbura babo ngo ntago ari byo kuko atari yabona ikipe neza. Nibaza yuko haracyari kare, hari abakinyi baje batsinze, hari abandi twazanye, hariho novuga Eli Mukono, hariho defenseur. Nibaza yuko rero kuvuga ngo dufite 11 equipe yose utarayironka iri hamwe, nibaza yuko bigoye. Rero nibaza yuko ubu turiko turubaka, turiko duha umwanya abakinyi bose, turiko turaraba comportement y'abakinyi bose. Urumva ko na Tony yagarutse yahora adahari. Nibaza yuko gushika ubu umuntu atovuga ngo turafise 11 ahubwo turacyariko turabarondera. Nibaza yuko ahantu tugeze abakinyi twari dushaka twarababonye, abo twandikishije muri CAF twarabaronse, kiretse hatabaye ikindi kintu do special squad dufise tuzoyigumana. Twiteguye neza
ni igikombe kitazoba coroshe kuko tugiye gukina n'amakipe yo mu Rwanda kandi ikipe zo mu Rwanda ziba ziteguye. Nibaza yuko twe ku giti cyacu turiko dukora ibishoboka byose turabe yuko tuzoshika kuri match ya mbere tuzokina na Polisi tumeze neza, turabe yuko dushobora gutwara icyo gikombe. Nyuma yo gutsinda uyu mukino Rayon Sport uje imikino 9 yose idatsinda kuva yatangira imyitozo y'umwaka wa 2026-2027 ndetse wabaye umukino wa 8 byibuze yinjiza ibitego 2 kuzamura mu izamu ry'ikipe y'abahanganye. Umutoza wa Rayon Sport Haringingo Francis Christian yavuze ko Rayon Sport nta wundi mukino wa gicuti izongera gukina, izasubira mu kibuga tariki 27 Kanama ikina umukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe kiruta ibindi Ferwafa Super Cup, aho izahura n'ikipe ya Police Football Club mbere yo gukina umukino w'ijonjora ry'ibanze muri CAF Confederation Cup izahura mu n'ikipe ya Panther Sportif Didinde yo muri Cameroon.